Ko te whāinga ia kia kaha ke te kitea o te ahurea Māori i ngā tohu me ngā waihangatanga hō ki roto o Tāmaki Makaurau. Ko ia tonu rā te take, kua whai ingoa Māori, kua whai tauira toi Māori, tetahi ara hi koe hou i te raki pai whenua. Hei tā te pūrongo a Harata Brown i whai wāhi nui hoki ngā iwi mana whenua i roto i te kaupapa nei, te kau miriona tāra, te uara. He ara hau hei takinga mā te tini ngero. It's a connection between two communities. It's about joining up the suburbs here in Albany. And the important thing is that people are able to use this connection to get to schools, to get to work, to get to universities and to better access to the Albany station. Ko tirohanga whānui te ingoa o te piriti hou nei, e whakawhiti ana i te huarahi matua o Ōkahukura. Hei tā te ringatoa i matua o te whanaketanga nei, i take ama i te whakaaro mo te ingoa o te piriti i ngā kōrero o nehe. Tēnei rohe, me tēnei puke me ki, kei ngā taha, ko te wai e rere ana i ngā tau kimuri, i ngā rā o nehe, haere mai ngā tipuna, ki ngā puke, te ata titiro, ki ngā wai, kia mohi o rātau ka haere rātau kiwhia. It was a good process. So mana whenua were part of the process right from the very start. So we're involved in the very early designs of the whole motorway and this bridge, and we're able to influence not only the designs on the bridge, but actually the structure itself. Tūturu i takea mai te ingoa o te wāhi ara o Ōkahukura i ngā kahukura me ngā wairere o te takiwa. Me te aha, e whai wāhi ana ngā whanaketanga wai o te takiwa ki tēnei kaupapa. Well, the water main itself is to provide for the growth and provide resilience for this part of the North Shore and for the Albany part of the North Shore for Browns Bay, and it connects from this side over here through to our reservoir which is behind us, so it's an important part of the infrastructure for Auckland. Ko tahirau mita te roa o te piriti, a e whai wāhi ana te piriti nei ki te ara hikoi pahikara hou o te takiwa e 7 kiromita te roa, ko ia hoki tētahi o ngā whanaketanga a waka kotahi. Part of a much bigger project, the Northern Corridor Improvement Project, which is about providing an upgrade to the Albany and North Harbour areas. You can see as the motorway is built, there'll be a lot more cultural designs within this whole motorway and others, like the Pūhoera Walkwith motorway. Ai marika, he ara hau e whai tirohanga whānui ai te mākiu ki ngā miramiratanga o Ōkahukura. Harata Brown, Te Kariri.